Sanibona kamla ngikhona nafu ngadla masibonga. Ngizokwenza tutorial ka Sebe Nzuza. I-transpose yami ku-positive 2 ngo-F sharp. So iqala la. So ihamba kanjena nje. Yabo? Ngathi kanje. Uzanga ukuthi ufuna ukwenza kanjani, but ngicela sibukisise lento le. Ingoma elula nje le. Ukuthi u-left hand wakho uzobe inkinga. E-basic kakhulu ile eshala. Yabo. Uphinda khona. Extend left hand wakho. Wazoba umsendo umuntu. Phela ufuna extend left hand wakho. Yabo. Yabo. Yabo, ziningi indlela uzokishaya ngathi ngathi kanje. Yabo, kwena uthi uzoyiphi indlela ozoyikhetha, but naka ama-chord. Uphinda wagcina ngci. Yabo, then msesikandena. Yabo. Yabo. Ingoma elula le, i-tutorial yami izoba mfishane, yabo? Yabo? So, muswala. Besawukhumbule na. Bengathi mina kanje. Kuwena wena da umuntu ungayifaka kabili, so ngafika ukuthi yabo usuyifake bese uphinda uyayifaka futhi, yabo. Yabo. Umthano ungayifaka uyihlanganisa na Telkom sawona. Yabo. But ngisengani.
sikanjalo besihlangene igram sobe segram le blues for you practice igram le blues khala kanje likhala kanjani yabona ngiqedile nje injalo indaba itempo yakhona ngibeka ku60 ingagijima kakhulu ibeka ku60 tempo gram number 67 iblues keka F sharp lo please make sure na subscribe abafethu we still need ama subscribers sisafuna ukuba nabalandeli asakafika ku5000 subscribers so asiphusheni please uma ngabe channel lesojwayele ukuyibuka abantu la subscriber khona sizoqhubeka nathi senze content eningi kunakuqala maningi ama-video engiwenzile mawukuthi mhlampe ikhona i-video engi-uploadile wena ongakayiboni ngena ku-YouTube wakho ungene laphayana ku-search khona ibhathi ile ngunquze laphaya eduze kwekhanda lami lapho kwi-profile lami ngena laphaya mese ubhala igama lami good enough Dlamini ulibhale laphayana khona uzosesheka mese-ke uphinde ungene ekhandeni lami kuqobo-ke manje klikha nje lapha nje around lapha bese uklikhe khona uyoklikha la kubhale khona videos ngizogokozela nakha then emva lokho-ke wonke ama-video lana nalawo ongawukwazanga ukuthola ama-notification akhona uzowathola la wonke uzowabona la ayikho ividiyo ongeke uyibone so mengehla ngezansi mengehla-ke la ngezansi-ke uyabona-ke yabo naka ama-video maningi ayinqwaba amadala amanye sengawa-breaker down u-transpose ama-chorus konke nje kukhona la so bese-subscriber-ke senza kanjena-ke i-private content-ke ingalana-ke so i-private content nakhona ikanje ngikhombisa ama-video ambalwa akhona engiwa-uploadile yabo kukhona sibhalo episode khona amanye kuthiwa ama-episode extra sokuhlukahlukene yona i-private content so uma-subscriber-ke futhi nakhona singena kanje uma ubuka ividiyo uzobe ungene uma uqeda ukubuka ividiyo-ke nakho indlela subscribe ngayo le part le bhala subscribe kumele subscribe ingakho i-grey but wena kufanele ungene kuyona ngoba izobe i-red uma ngabe subscribe-anga yona le ngigqugquzelile izovele ikanje kuwena uma ngabe ungasubscribe then yona leya part leya i-click enzibe grey bhala subscribe qeda ukusubscribe-ke sesubscribe-ekile manje kukhona ibhele la eceleni engizokhombisa yona nayo le bhele le bhele kumele ibe ku-all khona uzokwazi ukuthola wonke ama-video ami ama-notification wonke